Nina udho chato kwa tani ngomanithie mawala mimathango ni maito maumunde ketha nindi tukwatania kwa ivinda bekara itha nindi ubingo ya kabeme ka kuni na udho chana moko ele ngomanithie mawala mimathango ni maito maumunde ni na ithango ya The Standard na ithango ya The Daily Nation. Ithango ni ya The Standard headline ile inengeto wito ni abductors playground kana kiwanza cha kukwata na kunyamaza enende kwanzia laite kueleka na indi hivi kwa imwe ngina ithangoni yambeka na page 1 of The Standard Nation with ya mauvo makonete Enga Espasaris seek to keep protesters away from parliament kana udhatu wa Esther Passaris kwenda andamani maikathengeye mbunge kana miakoni ya mbunge ase kana mutatalano uthakitwe mbungeni kwendekethia ula wonde ukuandamana bakubi na miako ya mbunge kana State House kukwatwa kwikiwambini weta kana andamani maile kuandamana 100 meters away from parliament kana State House kindu kila kyo kililie ibyo bi kati wa ateti ngalikoni ya ule maiweta kana miako ya kitwe na koti wa enethe na koma yali itosiwa kuandamana ngina miako no vendekethio kana ulo kwithiwa aitola muya uwa kuandamana 100 meters away kwitha aikwatwa kwikiwambini na kumya na kulekwa na mbondi kana kumya baini wa silingi ngiliana kana kuobwa chobo cha myei itatu kendo kila Martha Karua ulianite nacho vanena iweta State House belongs to the people of Kenya. If it's too hot for you, take a holiday in Karen. Kana State House belongs to Kenyan people kana ni ya enende mandi ya Kenya na ketha ni kubyubie mono ni maili to kuthiomwa na maithi Karen kuthiomwa na kwekana na enende mesa kuoni kulikilela haki cia kutwa yesia miatianio endi thangu ne cia kile no ithia mawoma konete mutalatala ulo thakitwe mbungeni. Bill proposes 60 year age limit for police bosses kana indi mawisa ma polisi onde mangabane si onde kwitha mayendekere mabika miaka 30 kwitha maithio muya maithio muya na kuma kutongwesa maofisini meke bakanyongabane cia polisi TNPS tima askali maki woni tima ame ondela makwitha mongamie mathio muya ya mabicha miaka 30 ni mobalo methile thangoni ya Kelly ya The Standard thangoni ya karatu ya The Standard. Hospital ordered to pay employees sacked over food kana indi hospitali omwe wa Nairobi Hospital kwendeka wive muthukomi omwe wo silingi ngili mana thanthatu miongo thanthatu na monza 667,122 itina wakwitha asikatiwe kukonia masani atatu maliu masani atatu maliu maithiwe mainenganwe ute kana masani atatu maliu maithitwe kundu manenganwe kundu wa patients kana wona indi ku divert konena kuma divert na kuteka kana no na thowesia andu angi ute lewosu na indi hospital wetwa kwitha ni walito mwiva mbesa isu ni kwitha anwe ndio bathoka na kumubuta wia ubathukani kana ute na wiwa no lama iwanite indi thanguni cia aratu no ithia woman loses car she bought at police auction at 100 kana muno mukoma kwiwa atungenga lila wathowete silingi ngilithiana kuma kwi polisi itina wa mundu mwe baloni ya vengi na ine ngali yake yoso ta collateral na itina kutewa kwa silingi ngilisu ya na mundu mkosu ewe ni wale totonga ngali isu nikana mwene habikie no miri process itina wake kwi baloni ilona taite mabo ma page 4 violent arrest abductions on the rise as court summons amen kana indi koti ni wendie police boss Mohamed Amin kubika kubika kotini kumyo kusi kukonia kwa blog omolo ubikite na kwa itina wamoko weta kana timo ni mana lele kana timo mamusiite umundi Mohamed Amin holani DCI boss aendeka kubika na kumyo kusi kukonia ki ukukonanywa nacho mubia wa MLU weta kana ukuni kilo weta kana 63 deaths 63 abduction and 26 disappearance linked to police brutality
mostly targeting government critics kana kubikia yu iku 63 NMV 63 maminite na ukwatwa na angekuwa 26 si kwa NMV 26 maka kwanza etekwelekana mono alame ubuthi sia kana alame ukosoa serikali mwaminite ukwatwa na omubya wa Amnesty wewe atakana sieko ya nemwene 18 ni sia polisi kuwana na 10 disappearance 10 siko 10 sia kwa Kenya katikati wa mwaka wa 2023 and 2024 andu miongo thanthatu ni mowaiwe na maana maene mbikwa na womo bya wa KNCHR wetakana iku 66 to 85 abducted in protest makwatwe binani ya maandamano mwaka mubetu wa 2024 na ndi mubyo wa KNACHR wetakana 1376 arrests kana NMV ngiliwa mana ratu miongo mwadhana thanthatu ni makwatiwe na maana thanthatu mabiki ya kuumiwa na hini choku timu kuendeka DCI boss kubika kotini kuelesia yuluwa siko isionde na hindi mutongozi wa makwani mamwene mvi Renson Igonga idhanguni ya kana enda ikuwani iya kana pendo kalaka kabukiwe na kunyama wani mobisa mabo lisi mwaka wa 2017 enda ikuwani ibiki na udhami wa kotini waki somonika na kunenga yanya eyewitness kana ngosi siya methula mono si isioni isi ya kisumu na sithi tuwaite ubika kotini ku isi ilobi wise vyane siya ngo yanya ya kumyoku usi ngusi ino siweta kwitha si 80 kana ngusi 80 niso sikwitha si kusi ya yulu wa ekwani ono mobisa alama kone icho kutoa isi kiko ki ni male kilo na bondi kana bail ya milioni mwekilo mwena ndi kunengwa restrictions mekatete utambo ka isioni siya ila kisanga kiche kikiani kana meka interfere nasio ni mobolo medile edhanguni ya katano edhanguni siya katano ingi understanding the birth of Sabasaba is manding niasa endi wale sio wa bala Sabasaba ya umie evi nane tuko na moika ingi mabangi vete maandamano modhanyono suwa Sabasaba kulilika na ndwala endi metuwe ni dhayu Sabasaba mwaka ni wa 1990 weta kuidha Kenneth Matiba na Charles Rubia mabangi vitie cha dhichu cha Sabasaba mwaka wa 1999 na kwitha makwatiwe muthenya utambitwo bika na indi Martin Shikuku na Masine Muliro moselela umbano ula wabangi vitwe kamukunji grounds peweta kana mwaka osu wa 1990 thini wa Sabasaba ya mbe over 20 people were killed kana mbe wano vyongoleni mwaiwe manyi vangili ngili umwe makwatwa na kubingiwa maliana na serikali ya president ula waivo Gideon Moi huni po Sabasaba yambe kuikwatie thangwesu uisome kwa withiani mwavo asoma konetie Sabasaba na hindi idhanguni ya thanthatu tears flow for slain teacher Eskin Iolajays Ojwang at Solemas ini mboya sia mwalimu Ojwang nisitwa hiyo pamothanyani wa hiyo vyake aiwete kana hala matwaize kikoki nimekwitha accountable kana no lasma haki ikwatekane kula alama atwaisie kiku chake thanguni esyo nginu thia Kariuki family record statement kana mosi wa ula muthosia wa mask ula unathiwe maandamanoni machumwa kivitu na kuweta kwitha anatiwe ni thayo nimandikithie statement ni kana kukwata akikonya mwana wo kabinane kogala President William Ruto umiye shilingi milioni 1 kwa mosiu numize shilingi milioni 1 kwa mosi wa Kariuki muthosia wa mask kaunti ya Ilovi namo asima ake meweta kana indi haki ni alitoa kwatikana mbili wa sivitali serikali iwe hivi kana hiva ilani ibili ya shilingi ngili maana nyanya idhangoni ya Monza ni the court to decide Lagat case over Ojwang's death kana koti kwithi wa yume otuyo yulo wa DIG kana munini wa IG Lagat yulo wa kwiwa itina wake kwiwa a step down kana kunigile kwikwa kukonya kikuo cha mwalimu Ojwang lawyer wake weta kana mutalatala kana
wendekethio wa kwenda kumusia kubika maobisini make ni wailito betango nondo aumie na ngenda nda force wa kuma weta kana aumie na ngenda step ya down na kwenda kunu wailite kwetikilwa kubika maobisini make maobisini kana obisini wake ula unaitha haithukumia thanguni cia mozani hivi a teachers pay deal talks stall as unions push for higher salaries and allowances kana alimu ni wakwetelanga kwa kabinda etina wa unena nyuwa kusuku mwangitha matuku miongweli amayo ni kana meigwa na yuluwa kwamba tondeve kwamba twa misala na katiwa mautio ange voma vinyane wayo tunoni uwa obisa manat kuweta kana kethwa chesi ye methukithia ni matezi kutwa yesia mukomo ni matezi kukoma kethwa chesi maiva misala yo kumamba tendeve na mautio ithanguni ya nyanya ya the Standard opposition raises concerns amid fears of plans to scatter 2027 polls kana indingaliko yoleni ithiwe itekwendewe ni uneni wa Kipchumba Murkomen Moses Kuria wa kwasia kana nibatonyeka 2027 kaliwa twaigwa usakuani kethiwa koti niliungamisie kuithwa kithito kwa maobisa ma IBC la manaminie na kuthungululwa koti niungamisie kuithwa kithito kuona yu paingwa manonge wa kwisosa kuwa makamishna hangi usunu neno wa Moses Kuria ulotumite amwema teti mangalika ole mailiana na uneni wake Paulo Gamba haiweta kana paingwa mwenyao kikatiba uendekethete president ku extend utongoi wake kuoni lazima utongoi lazima unyubani otwaye wa 2027 Mo wangi methanguni anyanya ni court extend orders barring CF from gagging media houses kandi koti ni extend ye kungama kwa nyumba cia onyacha wa movo kukava maandamano live measia kana meki kusi alama isi enda mo ivindane ya meatianyo mekethwe na trauma na indi kusia trauma kuisiana nini measia kana ivindane la ando mende kuiloela maandamano live amwemo ni makwatwa ni trauma malilikana alama isi enda mo ivindane ya meatianyo ithanguni yake enda ya the Standard ex-MCA files petition to remove Sakaja over gross misconduct kaini MCA udiomuye wa Korogosho Maxwell Ocha no thakise motalatala kwenda kumungudhula governor wa county Lovi Johnson Sakaja kuma kiwilane reti ibinda yambe Sakaja kwenda kumudhulwa kuma utongoini hivi ebe motalatala wa thakitwe mbungeni ni Joel Munove ula wa MCA wa Kariobangi North na itina wake ni itina wakuwa kwa kavinda indi eweta kwitha anati we ni thayo na ini motalatala uswingi uthakiwe matuku 30 wa kwambililwa wa mwezi wa 3 ni ula wa MC wa Korogosho kwenda abeta ngokipila na haiko nanyo no tumi mudhuku wa ovisi ni mawalo medele thangoni ya kenda thangoni 10 Gen Z till Raila's maandamano thunder will they drop the bail kanaindi amwikama Gen Z ni mosele ile maandamano yetena wakwitha kwa miaka ndongo ya ODM Raila Odinga no witha atongwesie maandamano vanthi ya Kenya na itino kekolika serikali ni indi amwikaba Gen Z meoneka makwateiye maandamano indi bekule kana kweli ni makesa kwekana na maandamano indi state brutality 79 deaths estimated number of young people killed by police kana indi siko siane mbi miongo moza na kena se wetere kwitha mabikite kuwa ni maofisa mapolisi kapindani kala mende kukule serikali kuvinduka ithangu ni usia community ya governor face to stop bid to kick her out of office kana governor wa county ya Nakuru Susan Kika ni wemiwe ni kuungamia motalatala wotha kitwe kwenda kumungudhula kuma ofisini ya ikona nenywa na utumi muthuku wa utongoi wake peweta kana maofisa kuma ofisini wake ni mathamiye sibitali ni mavamiye sibitali umwe 2023 mwezi wa 27 na January 23 mwaka mwetu na kubinga sibitali huo kuvutia alama ibo na kuvuta athukumi maana tatu ma sibitali uso wathukanu na mia onaende wetwa kwitha kinduki atwaisie cha kunia mono sibitali huo na kuendeka kwibetanga utongo ine wake
wa ugavana ni motala tolotha kitu ya wakwenda kumungudhola na indi thanguno cia kumwithia mawoma konete doctors condemn use of hired goons to stop their strike. Maofisa ma OIT KMPDU Musambweni ni kaunti ya Kwale memeta kuitha indi manatu aisemi atianyo ya mogo na kutumi wambulili maitula mote governor wa kaunti isi ya Kwale Fatuma Chani kwetakana na watu miyembulili kuvalanya miatianyo ila manatu aisi ni mawalo methila ithanguni ya 10 ya The Standard. Ithanguni singi ya 10 na ili Nwithia Matiang'i says he is ready for state house battle. Party still a mystery. Indi Matiang'i no wetie sanzuka na no kwithiwa yukite kivela chao president mwaka wa 2027. Aivo thisia kana we ti project ya Uhuru nthini wa unyivaniusi wa 2027 andi kwitetia nthini wa utongo wake vindani wila wa minister wa UCCA wa nthini ya Kenya iweta kana wenda akona nyona uwani wa mila yethia wa usini wa yala kweta ateti engine maweta mama kona nasia na uwani uso yasa we nda usika vanini na uwani usu mwavala umethila ithanguni ya 12 ya The Standard. Ithanguni ya 13 ya The Standard. Kenya rolls out measles typhoid vaccination drive to curb deaths. Karandi serikali ni ambisie muvango wako sanza kana wako nenga nzanzo ya measles kana mukambi na typhoid kwisia na nini peweto kana 18 children who have died of measles since January kuma January sana 18 ni siti tunetha kuma na wowo no wa mukambi 300,000 cases of measles reported in the country kana sikoma ngili mana tatu cia wa mukambi ni seminate no report wa vanthi ya Kenya 15 million numbers of children to be vaccinated with measles and typhoid vaccine. Naindi utalo wase nena siku thasini ngwanzanzo ino ni milioni 15 nzanzo ya mukambi na wa typhoid. Naindi kwa titha ngwisu ya The Standard usome maubo asu kwa withiani withanguni ila ingi ya The Daily Nation ithanguni ya The Daily Nation wakwithia maubo My United in Greed maubo alama nengeto ito kana headline yo United in Greed kana indi atongoi ni makwatani ite kumana na tuwite ulafi wo mvini wa serikali matwaite mavumbo mombe utongoi ni na kuekana na ene mbi kuna mayavande ene mbi hala mama sakuye ithanguni ya The Daily Nation Muslim clerics leaders criticize court decision on inheritance. Ndi tongo yengi ni male anite na undo serikali ikwenda uanya wa mali kutoa wa deni yake Islamu masaka na kana kalaka seitwe outside wedlock kendeka kuwane wa mali tatwana tolatunge aingimo mailiana na ki cha kuhaiwa mali kwa kana kala ko kiene nyaka nakalaka siaitwe ute wa motwano ithanguni cia kelingino ithia Kariuki's mother remembers being invited to say goodbye kana nya wa Kariuki ola muthosia wa mask githa indi anathokiwe ya muthia kwasia goodbye kula kwi mwana ake may the killers of my son no peace ya kana alama waye mwana ake mekatete kukwata omowo maisukumia haki mesukumia haki kukwatikana na alama no amowaye kose wa matambia maki meona kutoka ni maende na usiwa ekwani ni mathaki ni maandikithia statement ni kana kuatiwa kwa wiki ku study many Kenyans knowingly buy fake products kana ni indi undu Kenya methietwe mayuwa sindu itenzo kana fake sitetikili thitwe ni mavo makoneti uima wa mwe no methile thanguni ya karatu ya The Daily Nation ni thanguni ya kada The Daily Nation United in Greed MPs close ranks pass NGCDF bill anaindi MP 3 or 4 members of parliament voted to entrench 3 funds under their control naindi mbunge 3 or 4 mavitu kivisi nando indi cha NGCDF kila ki favor kila kikwitha kinga likwena yona kutwika kana niva na twiki thitwe kinando kite ile kwitha
kicha magavana kichoka mbunge mekateta onengwa kiti ni mavitu kithi sendi motalatala osu. Senators now threaten to shoot down draft law kana ndi maseneta measya kana ni makuthatia motalatala osu. Just a day after bill seeking to do so was passed by the National Assembly, the Constitution of Kenya yani measya ni mavitu kithia motalatala osu kwisila kwi Edwin Sifuna niwendi utongoesi motalatala huu kwenda uvitu kithio kwitha matono onengwa kinando cha NGCF na kwiki wanthini wa katiba. Mobala umethile thanguni iya kana na ithanguni iya gatano ya The Daily Nation. Ithanguni ya thanthatu Murkomen unfit to hold office, petitioners argue. Kana indi ando anani maminite kuthacha motalatala kuwetakana CS Kipchumba Murkomen ndairite kwitha obisini wake tina wa uneni wake wakana mabisia mabolisi ni malite kuwatha mwe enende alama kwitha maandamanite bakubi na isese sia volisi indi kindu kila kitumie atongo aingi omana enende maisengani oneni wake na kumweta kana ndailite abe mayase kana Murkomen President William Ruto ni walite kudhima na kuthungulula maminista alama dhuko maungu wa serikali yake. Mabolo methile thanguni ya thanthatu ya The Daily Nation. Ithanguni iya Mwanza ya The Daily, Pasaris bill echoes demos rules proposed by Kindiki. Ni mwabola ni na kunengile thanguni ya The Standard makana Esther Pasaris no kwenda meya kana kusiwa kwa andamani kuvika nthini wa miako ya Mungu kwitha maya andamana 100 meters away na indi ulo kwithiwa aitulamia osu kulekwa kana kumya vaini wa ngilithiana kana kuvinga wa chobo cha miei etatu. ODM disown Pasaris of a draconian proposed law. Na indi chama cha ODM nikibetanga niebyo na uneni wa Esther Pasaris miaseka na uneni usuni wa Esther Pasaris ndeti wa chama cha ODM ni mungamo wa Pasaris eweka na kana uneni usu tiwo wa kwenda andamani kuandamana abasa na miako ya serikali. Ni mawalo methile thanguni ya Mwanza ya The Daily Nation. Ithanguni ya nanane ya kenda ni mwavuo makonete biasala indi ithanguni ya 10 with ya no deal for teachers STSC ask unions for more time. Ni mwavuo ingi ni kunengele ithanguni ya The Standard makonete uandikani wa alimu kana TSC nzama ya TSC kwenda unena nyako toiwa matuku miongo ili ni kana kumanya kunena nise ulua maondo alama kuendekethia kwamba tokwa mesala na kunengwa maropo kana mautiyo na ine mewametele ngina manena nye unena nyo wa CBA utoiwe matuku miongo ili na ketho ketikilidwa alimu maketha mekwata double pay salary kumana na kila makwata awi maketha mekwata times 2. Directive suspending CA ene tukicha weke nondo wa ovetukano wa wasya. Tuende na mwavuo live maithanguni ya The Daily Nation ni na kunengilia mwavuo makonete koti kululumilia moloto wa Communication Authority wa kwenda nyumba cia Onyaicha wa mwavuo sieke kukava live coverage kana maandamano undu maende live maiweta kana nikusiye trauma kwa ala metha maisye endwa momi atia nyoni na kusiya siana nini sika kwatwe
ni trauma ni mobalo methile thanguni ya 10 ya The Daily Nation thanguni ya 12 ya The Daily Nation aichi haia lecha milestone amid losers hope kana ni mobisa la mende kuchethesha ndia aiti kutungi ya mogo mobisa eli to the number of Kenya's police officers who have died in Haiti kana mobisa eli kuma bandhi ya Kenya maminete otiwa ni thayo ndisi ya Haiti ndine wa mwaka umwe kuma mathi ndisi kutethesha kutongia moga mama meithete marasya kana ni mailite kutongwa va nthi ya Kenya na indi kweka kutethesya ndisu ya Haiti na mabolo meithile thanguni ya The Daily Nation ko make sure no kwate thangu ya The Standard na ya The Daily Nation kana kwate mobo asu kwa withianu ni thanguni ya The Standard Abductors Playground bawete nimba nenganitwa andu ala mabikiye na ukwatwa kwa force kana kwa chavinya Wanjiko Thiga ni ndongo ya chama cha DCP kwa moika ni wakwatiwe kuanzia ya force kana chavinya mihami held for more than 24 hours kana kwitha asiyeiwe masambe wa miongweli na ndia ngui kinyagia wakwatwe no mabisa ma DCI na kubikia uyunde asikie balawi ona kutwika DCI ni mawete kana timo mamokwatite ni valaindi Mohamed Hamidi seboso kukulu abike kotini kuelesia diago ikenyagia valawi Francis Motonge kwitha asiitwe mbewa masani yongolina na John Mulingwa held for more than 24 hours nikatiwa andu aloko kwitha DCI boso kwitha ibika na kuelesia ki chakitikie nikikwatie mathango asumeli The Standard and The Daily Nation yukatie mavuasu kwa withiano woni watu bika mothia wa mauvo maitola me mathangoni ndukaviva sani kwithwa ndicio kithia na mweni to monthi tumanye kana moni mekwitikala na serikali kwenda moika kuandamana 100 meters away kuandamana 100 meters away from the State House kana pale kana miako yonthe ya serikali kana nimekwitikala na ki kana ni makatwa isia kana nimekululumelia umuya usunito wa beti wa mwanya